cho tu na start question number za somre le palina kan kal donanga Lalrinsanga Ralte Zawhna niama ra chu kan ngai thak ta ang khanin taksalam hrisel lo na wangin wena kan jing om thei lowa chu vai member zon tak pu H Lalzirliana Mamit bial tu zon tak ne na hemi Zawhna Zawhna hi lo thok turin minor siat tira tiang chuan tuna member zon tak pu H Lalzirliana lo so mong Speaker Lalrinsanga Ralte Star question za somriat le palina Higher Technical Education Department Minister Chhanna Zawhna te pakhatna Tuialhthei atanga Mizoram sawrkarin chhiah alak Social Infrastructure and Service says atangin Higher and Technical Education Department in cheng engzat nge indonto panina poisa donte hi engatan nge hman minsil theyem tini le chang turin Higher and Technical Education Department to Minister Dr. Tuialhthei also among Speaker Lalrinsanga Ralte Zawhna Engineer Lalzirliana Zawh sakna aning chu Chhanna chu apakhatna hian Tuialhthei atanga Mizoram sawrkarin chhiah alak Social Infrastructure and Services says atangin Higher and Technical Education Department in cheng nuaiza somnga kandong to apan hina Chhanna chu pan alani lova college development college Lalrinsanga sem turo ro manani Speaker he kan soi fellok anga kan chan tirlai chuan man alani lova ti khania tuna hian sanction te kanin petoa engching nge thlen tak he chu achia cheng ka soi thei lova college Lalrinsanga college zong in anin sema amaro chu tuntum chu tlemin kan polytechnic te idu sakang kan tia women polytechnic ai zole lunglei polytechnic lunglei te kan petam deu ane le Zawhbelhna zot turin Zawhna Zawttu member zon tak pu H Lalzirliana lo so mang Speaker ka Zawhbelhna hey petroleum product petrol le diesel atangin sawrkarin says road infrastructure ale social infrastructure and services chhiah ala January ni somthum pakhat sang ni le somni paruk khenga road maintenance se sala ki vaibel se somli pali nuai somli le pariat singa sangli jathum somni pani ani so tiang chi chon social infrastructure hian vaibel se somli le pali nuai somli pariat singa sangli jathum somthum ai khatiang ja chei ka jathum somni pani ani khata tranga 1 point vaibel se somli pali 0.5 don tranga 1.5 crores lek an mu kha abei tham le maya he February kan zo le to heta hian vaibel se somvel chu he eng se satrang hian mu le ani to in kan ringa hi website ta ala chialwa zo taxation office department atang hian he details hi mu thia tu kina alandan ani chuan ka soi thina petroleum kai no ani wangin hetila Higher Technical Department changtu Minister Zawhbelhna ka chokaron zo ton thowa tilai te hian tu September ni khatsang ni somni pali he vet rate hi tisan an nita chuta chuan a percentage sakachu 5.23 tangin petrol kha 10% ajam dora o HSD o petrol chuan HSD hi 1636 atangin 18 chu miam jia chu petrol a chenga petrol a chenga diesel a cheng sari avain cheng som pani anitani hi pu Speaker atam kop maya tuna hian OPEC country sowa indona athenga
Gulf countries petroleum product hi engzain nge atau liang ti hi soi har takani mania ka soi tong khan he kan sarkar hian he kan ses la ka hi petrol atang kan vet la ka hi petrol le diesel atang kan vet la ka hi road le social infrastructure kan lak ve ve hi chu atam lem lo ve amaro chu avet kan increase na sim hi atama wang hian kan sarkar hian ti tlem le set thi mi puite ma khuwa ngai na wangin ti le sela ti hi kan request du ani le ana ka Zawhbelhna te pakhat na Mamit polytechnic building kan sak Zawhna rei to luah si luah khu engtin nge kan soi ho na te angkhan hei head minister po ka soi pui thina engatan mo polytechnic kan mang lo ni chuan ni mang tangkai tengwa ti kha ka soi fo thina hei hi ma min lak sak thei engem polytechnic kan ran thei chuan a thabera a thei lo chuan engem mo tan tal khutia om reng khu afulova ti thuwa hei hi malak na min nei pui thei engem pani na Mamit district a hian college pani che kan nei ya ni mena ka soyang khan Mamita pakhat zol no ma pakhat chu ta po subject zir thei a limit em maya heta hian azo na khanin college a khuan Mamit college a khuan subject thar commerce emotal ti dan a om thei engem ti kha ka Zawhna ani a tin Phailengah amo kutilai tuipi bari ruam tena an tangkai pui ve thei tur college din thei ani engem ma min lak pui thei engem ti kha ka Zawhbelhna ni e pathum mangani chu pu speaker kolome le Zawhbelhna zo tu member zom tak Col Clement Lalhmingthanga Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga so ma pu speaker kolome kan member then khat hian speech an ron nei nge zo dan zo don ti hria thiam har thina pu speaker ka Zawhbelhna chu kan minister zom tak hai ran technical education department changtu Dr. Vanathan min chan turatana kan Zawhna pakhat na college principal hi lakfel ani thei to donim hi pakhat na ni se pani na chuanin kum sang ni som ni panga a PM-Usha hnuaia tender ti chua committee on petitions sinan ngai to kha restricted tender nge open tender ti ni se pathumna kha tender a khan finance department hnuaia empanel form omlovin andil vem ti ka Zawhna ni e kalome tin ke magana ti do taksio kan member pani te phal rual khop maya member zom tak K Hrahmo kan som phota speaker kalome he ka Zawhbelhna he natur he start question on relevance to khelo mai the ma se minister he kami rinjong tak apo felen he ani awang chang thitura ka ngai ne ka Zawhbelhna chu kum sang hile sampakwa MPSC Col Clement Lalhmingthanga rusa noya assistant professor takha dang he tumna mem a chan chu kum level kalta a kum level ni mai the a khan central sawrkarin heng ho hi dang he andua state sawrkarin an tiam awangin central sawrkar pon alom khopa sumtam tak aron sanction aron pen tia ma se tun thleng han dang he loven om ani ome chong heng ho hi dang he tumna sawrkar hian an yem ti kha ka Zawhbelhna ni le min se thiam se kan member kha nia at chua viau chu nia nga enge en han som le sham do nem nia speaker kalome ka Zawhbelhna chu toy ten ya kan soingal mai nge Mizoram polytechnic rambuai chungchang lungle mi kha enge chanchin ni tazel ti hi mi pui ngai ven em ani wangin voin hi chans kan la ram duwa
he mi chung chang a hian sarkar masalama khan a khin let na mo kot lama malak na mo kha alu to ti kha ka zot dua tin unqualified teacher te hian khongai thlak em maya heng te hi an bang tol lawa unqualified theina tur hian chance pe kan ni engti ka tangin nge chance pe kan ni a engzat nge chance pe kan ni to le ti kha mi pui mi mir zoram mi pui mi mir tenan ngai ven tak thilani wain kan zot trauma ni chance min pe kalom le mai pu speaker le the nga chang turin higher and technical education department chang tu minister Dr. Lalrinsanga Ralte speaker thenga ngin chan kan an tumanga data ne yang te kan an pot khom hala engineer H Lalzirliana MLA Zawhna ka Zawhna social infrastructure and services says no za sumnga chan chu nikum masa anyang chu 24-25 khan introduce sawnia sani somhi palikum to pa introduce ania 25-26 tu na budget kan man mek heta hian noiza somnga da anitani 24-25 fa suman huwa kha kumlea budget aron dalu ni tamin petachia tunak kan sum omzia chon tunak kumkalai mek 44 crore atanga 10% to 4 crore anita kha tuna hian budget thara hen ai reflect le che tuna kan discuss mek a hian ai reflect chia chuan in anticipation in kumin chu a 10% a hi noiza somnga ani chhothenga tin finance in anda amaro chu data kan enlet kha chuan a phata chia lo noiza somthum panga velanga atla tha a chu wang chuan kumina hian kan don turga kan ngai po khatlemin finance sum kan lo puk awang ani dewa steng chuan anan ti thla niam vele a anticipation ang zel khan ani achi china thei lowa noiza somnga hi chu san hi somni pali somni panga motanga donani tun kan hun ka kan kum kalai mek ninga niru kami hi kan dona hi niru hi sariam han thei turin budget a khanaron da chuak le ni ti kha ka Chhanna ni ta sela tin se city niam tum naw mem tiang chi zonga zona kha chu finance department chana ni to a file chu kan khoi thawa taxation chu demand choi huna te kha chu chan ka lo tum don nia ania pu speaker kha ka zona po ani chialawa ka hei zona ka zo sa ka hi ka tum lo dan te in lo zo ta ka lo hen chiang lawa higher technical te ka lo zo ta kan soi kol ta mai sim ani ka ale Mamit polytechnic building engatan hman ani don ti kham hani ka chu kan in chang to in ka sia engponi sela social welfare department nen joint inspection nei ni to a sta chona man dan tura hian department 10 abial to MLA panon rondon chenia NGO te han ti puile sela steng chon amman dan tura hian ngai to na sen ni ro se ti in ruam han na kan siam ta po chon ngai to na milo sen pui don nia tin Mamit College hian Mamit district a college pahnia oma Zawhbelhna engem ti kha chu a harang zol nuam po hi diktak chon NEP hnuai hen kan sustain thengem ti hi zona omani pu speaker kan soilokanga zol nuam college hian student enrollment hi kan talang lo duwa semester a first year ang te ponita sela ayarang nilawin mishing to pangin zol nuam college hian sang hi somni panga kan data chuan zirlai somnga parukanomani chuan Mamit College bi ka hian azirlai engzat hi za somni pani ani atam lo khop maya zol nuam college po khu nakina B.Ed kan honte ngai nga commerce science nei te ngai don NEP hnuai chan multidisciplinary nei ngai dona zirlai khati engzat cater to boipui tur chon khati zat sum sen kha a hau tak lu tuk dona tin ngai tu na sen te po ngaya chuti ba ka Phailengah kan din le don chon azirlai kal tur khan in dai lawang ti kha ka Chhanna ni ta sela college kan nei sa po hi speaker khutilam ruama mi ai zol an kal zel lo kulam om si lawa ma mi taron kal khanglan kan tan ahar sa ve tho bok siamo khopuya kal khan du zel box se ke ni dan thei ni chi si lawa Phailengah po dinila khopuyang kal tho si kha chuan khulama ziti tu hlo tam tak hloin kan da anga fulo pal thei kha oma
kan din thei ngem ti kha chu tun din huna chu narem chang lo mihring kan la tam via wa khating ani te chuan ngai to dan te pom thei nge tun din huna chuan arem chang lo ve tin Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga member Zawhna Zawhna College principal chung chang kha nikum ma sa train kan boi pui to a file on chuaka 13A lo turin aron tia UGC regulation a hian postgraduate college ha chon 14 ani to academic pay 14 ania undergraduate a 13A ania chuwang chuan mi kan han rona avaya 13A ti hirem lowe ti in finance a kan refer le ta tuna hen finance in state danga entin nge sarkar college in anti ti hian zirme ka an zir zo to point ka sia a hei chu kan finance department lampang po hian ron ti chuak rang se kan du khop ma principal in charge mo takal hi a hau ta khop ma an phale thin box sia a extra angreng khopam mi chol vek line an kala an hlo tambel box si lowa hei hi chu kan lo zelang undergraduate in a 13A postgraduate principal in a 14 andon theina turin tuna hen file kal me kani ten PM-Usha noya restricted tender ti kha nikum November an August thani August tha kan ti chuaka kha tender kha open tender ania press demo and statement amo restricted tender an ti kha chu sol pal thiliau ning ka sia kan sia thiampo ngain ka sia ten post speaker tender khan empanel farm an tel lo ti po kha sia sol pal thil ning ka sia kan an chui leng hala an thulang na hi i veila mi pakhatina puma thana bana ngai na chan chu ti group pakhata post khan lata ni mai kan sia alo se sol de lek ning ka sia sta chuan royal construction khachu empanel farm an nilowa kan staff ten comparison statement an siama khan alam toy de wan tia kha royal consultancy services adil tu po official a po kenina kan don nge ya a document po omvek en theitur oma khan royal consultancy services tia kha comparative statement ta alo tisual hlo maya royal construction tin an lo zia ka khamia khan siat sol palla oma chumi chu tu te monan lavong ta empanel farm po omlo ministerina pe ni an tia empanel farm chu an ninge ya kan official te tisol pala thupa kan choi saka adil tu kha attender thelu tu kha attender document nen song kan kola RTI ron zong chuak sel highlight tu por poleng ni lovin RTI ten ron zong sela ron zot sela royal consultancy services in andila chuteng chuan file po kala comparative statement te akhan tisol pal oma kha a state pum pui aiwa kan han nei te na an soi sual pal khachu azielo ka tikhop mai empanel farm nge in an dile ti kha ka chhanna ni ten K Hrahmo member zom takina azona kha rusa chungchang ni MPSC nan la thlapa kumni nuwa sawrkarin kan enkol suyang an tia an ni hi ka soitel do chu CSS an ni tolo CSS an ti fowa a ming hi chu CSS tu ni kumni nuwa khan central hian an mani hlo haron tum tolowa state sawrkarin an hlo kha atum sak vek to CSS employee shanan ni lo a ming mai hi ni to teng chuna kal zela sarkar lo intiam to kumni nuwa liability chu kan tumang atia keni sarkara chuan an he na tur ngai to ania committee council of ministers meeting in angai to lem ha hlek nei kan neya ngai ven ngai thil auma chumi ngai ven ani zowa chuan an chungchang hi chu aron chok thoyang ti kha kan soidu ane an he theina tur kha kan boi puye ti kha ka chan ni ta sila chuan Lalrinsanga pa puya MLA zam takina ron zona kha MPL Mizoram Polytechnic lung lei ramboi chungchang ania he mi chungchang a hian soitur atam khop maya engpo ni sela tuna hen Supreme Court high court in chiale meka
kan sarkar tira train kan boipui nga la high court a kan kala appeal an phal lawa supreme court kan kal le supreme court chuan appeal min phal saka amaro chu ni zaruk chuang ni zasari do ni ngoi to chu wangsan poisa hi choi turani an ti a kanin khinna choi turamin ti za som hi panga khamin pek tira za som sari panga hi pek turani le ni lo ti in high court a tuna thu an chi meka kan tang khop me kan official ten tang khop me mi thila hian tiang chon mala kan nia aron zo le na khan sarkar masa mala kan niam ti khachu kan record ne ya chon mala kan ni lawa kan ukil ten affidavit an thelu tu te an boipui tu te department atanga boipui anga ya kha kha engma alut lawa chu wang chuan attachment order po kha sut hlei theilo in sulai hun kal ngai boi ngai kan om ta a kan sarkar tirin kan boipuya February sani somni pali a khan high court lampang kan tan chu khani ti kan ta lang ane ten unqualified teacher chungchang a khan sei hi riom thina amaro chu kan thriat ngai chu sang ni som pasari tang khan chan spec an ni to ni kan unqualified teacher te hi andem omlo na pakhat chu la kan ni khan advertise ani khan net nei ngai ti kha ta lan lo ni lem lowa khati lai khan net nei an lo tlema an lo in dai lo te pon ni nge net di kha lang lem lo amaro chu an hnuwa sarkarin hei net nei ten tam towa chu wang chuan i qualify da ngai ani lo chuan kum hi chungin kum kha chungin i thon do ne ti in warning an lo petoni sang ni som basari ten an pechar chara sang ni som ni panga ni kum thleng khan chan si voi kwa pe kan ni toni sang ni som pasaria khan chan spek tan chon nia then chu sang ni som pan hi atanga thok tan ten ni to a hriom kan ti khop maya amaro chu chan spo voi kwa pe kan ni to a ting qualify tam tak om to kara anni anla qualify lei thei box si lowa chumi ni chuan qualified teacherin zirtin an la tur ani tin UGC min no reng boxia chutiang ani wang chuan se tak chungin a chun zom na tur an mani roi chun zom na tur hi mar chang hi chuan a top ta ani kha zong kha ka chan ni sela ka chang kimin ka sia kalome